politics. Tagana de. Nipe wane ya de ya amanyosem. Womunya NDC ni MPP asem na nya MPP ni NDC bia womaya mfumso. Nana ya. When the nature of the land it made the ensemuba. And I yeso so ya so bra chie ebia na baabi wo hono mo na sebe fire service e dan crash na baabi a wo mo di wo mo ade na hye na yekopɛ program. Yesi kiosk bia na se den bi esiso. Enti no baabi a na baabi wo hono mo ye ebia ensuo bi ekwan ne bia na obi atona mo bi a wasi ade wo so. Enu ntre ye sebe enkwanhia na aba eye amane kase a ese ye nyina ye trans na ye bom paye ni hu wo mo ya to wo no emobo ebi se enye wo mo emfom yo you can just imagine say wo them ne nso ye yira ba won no na ya na ne ye kwa na wo kan apart from ateche kura ampo no sebe emo atia enyina bi wade mo na no a wote se ye se nkwada bi light akiki o mama mewu nkra mi no na ya wo se ebebu po ebe ye say na sebuti anye yiye na se bia eto ensomo a etumi de sa emre bi enka mesa ko sa ahunyenye no no yakopon na jemi edana ya ese abom paye se president wo hwehwe no asobo a problem no ya fa ya paye bo enta na chi na yenyan sa party politics party politics ni pe wa wo se politics ya asemo okro na de ya chese Ghana ya MPP ni NDC for there. Amani aba ekufo de penso amani aba ogira ye tanachi osowo ye meka the covid 19 as whatever. Enti say we say to so aba enyu obi mfom so. What you say? Enti ye nyan na tem dia blame game no na ya amwa ye. Ghana abrofanya za no mutio. Omo de ade ba ya pe na solution. Enye be blame game bia. Enti so sa dia. Nkrofo ya omabo handa bo den omune menyana na ya asai eyin fa no be se nyi ska kropo asaje handa wo tenye ya oda no kropo aseri nya ya ya ebu etu kwanto e wote se bi kwa na wusu wontina mumpo e na kofa se mabro enti yensa de yensa yem empa ye no ani hia ade na ehu dodo ade na ehu dodo na ya obi ni baabi ya ifira ya ebe ehu obi sunu baabi nso ya efese ekọ enti se woni ma no na wo kan enso de kwa yinya ma ne nko na wo nko a na wa de woni de besi china ya asem na areho pa ye nyina efiri enra no obi areho na woni bibi yesi ne de enso ne ntoche enso ne fi ya wada ai mate wa hwa na asanya to bi enu na ye mompaye ne je se ansa nto ye mpe ba bi nko gina ena fe so ba bi ya wo bi ye enso na yie no se wo firi ho no atwe kura se wo firi ho na fe se jura na ewo mu no na ye nso na nti yo ebe ko so ato ye nyina obi ara ho na so no emwa no de ye nim so yakopon e de bebre president ne nkofo wo mo so bo na me dase me nso so me dase ya asemu wa abusuafo me de am se nkwa hia ba bi a wote na emwa wa tu free ho na enye nkowu na me saa time ye bebi ya ebi atomeda ye de me fa mpomam na ye de me ko na me se champo saa time no nso so kro na nso asem bi si wo baby make ya tashi kuro ya na ati ya wo kan na obi abegina comment section an e na tashi henfa e na tashi henfa na yete tashi tafo enti nsem ni bo wa ye kan ye nim ba bi afiri a ye ka sansem no sa brain so fa ye ya papa bi a no no so te honom ye friend la ho na papa bi nso so wo ho ye friend so fa na so fa ya so fa na otene ba bi na nsu yiri aba la ho ni bie ne na ya wa hu se nsuo na yira to no enti wo frefre nkrofo so mo megye no afa die hu ya anye ye nsuo na de la ho o ekopa la ho okoi e na wo tiem na ofre na la ho nyumo kami ya ye na se nsuo de ne ye dai ekọ e na wo tiamu na sentowa wonti ase mema ye ma o mema ye ma eti so obi te yenka ye nyina ye de empire ne ye bo asre nyame se ohuru ye nyina ye mobo na mpanyimfo nso so nya wono mafamu de na afa ye ntemamufo no baabi a yete no enya ye mpe baabi foforo nkotena na asondwie emra wofa ena de video sire de minim se wadi bi achi ya nti wahunu ne ewom ehu o na ana aboa bi a wo wi ase a wo na ye friend dabo
mo wiase o monda no ba ko no double on that because wiase no ene de Ghana aye no se o ti wiase ana o te Ghana na o se unhwe no ma bi na unsua no ma bi kakra enka Nyankopon de ama ho a one we out da wa na to say the rapture rapture I follow rapture ya na de ni akobu say rapture hwimbre we so rapture so that's why what's some no so don't see for my child rapture say you ne ba wa mon kai Dabi na ya mamincha miami nyaba a to say wa vera shito me kasa vera ya waboa mi o waboa ye nyina nso na bi vera shito opebi on what day okay vera ebia obia no me say obia koto shito na nye vera mento minim de ntia me kasa mate you very see pebi wa yeto ye de ntuaka yeto mate mancha na pram so hene na bebia obia mbom mo ase chawo na ye mfa nshira kase ma opem so obadwuma ya insuyiri asema ye kan he ya nhwe ye benya mane e won krofo bia no o kan wanka Ghana asem wanka ne ya ene bia ba ya no twa na we abai mungo ya na munyi nsuo na teme say no wo so anu ya wo de bibia no bedi atem nsuo na yiri fa onwa no ko gya na di nsuo na teme se nsuo de na we sa na mo fa politics ni nsim na mo fa nko yi wo mo tietia wo te Ghana na ye kan asem bia tem pada se ne ni pantia se bi kakra nti kakra ni pepe bi enese o ma me nko kaka sansanfu ne ne wo kan sa no na yi ko soro ne numbers ni oku ya Ghana se nti Ghana se wo kan sempa obi afa o do pa se ye ne sofu jima ka se sla so be obi am chiawo ma ne ma so ye crusade wa ni pe baba se kro 20 I mean 20 because asempa na obeka na obi ampe e wo Ghana obi ampe se wo kan semfo e di atem yem say yes ni viewers say dey e koso because of TikTok sika abanti and you who them because onya adokore yen hwe no ma ekoso nka me ba wiase yenyini kakra me hu bi da e di ehu o inso yi se won nka me hu bi da aba se kwa me nkoma se ke ho ne na ai Allah jo no ni ada na ni bebre se die ye hu bi da we kire se enne obi ni obi ko beach ho no ko fa ni nsuo no ai beach ho no ko fa no enka kro na da na yapo apodia enka kro na yapodia ma menka chamafo kro na ye sei e no mu hyem ti nsuo to na anyugum e yapodia enso yesi ye ni ehu ni na ni patenkan ananka asase enenka dan ye ton na boden ye de ma boden ni Nyankopon hwam se ti se na me kire bon ene obi sufre nyame nyame wo wo ye ba bo wonte o ti dia no register obi nyame ntie da bi wa kire mo kwa manfa so enti munya Ghana fo he Nyankopon ye mo ye de o ye trase ni ye di sefo na Nyankopon wa kire kwa se to o so ne yemfa ye se nyame so ne ye befa ni akoma ne a ofre nyame onye odai mi na ba ko wo se di agro krom o ka kire ni nkura sefo no o mo tini kokoo mu no omo ba krom saa omo mpese mbekọ no na emu ko na de esa wo sim de mitufo awia na me kase ko na wanko dua na dwo na wo kase na nam so wada ma wie mo yesum ti fa touch that man fa nko wo se me fa ma me ka cho ne wanti ka kire o ogbo okoko this is a time as ade we ye mfa nsua bibi we ya o mampani nam so de helicopter rete sam ba mon ka wo se tio insu nya to opesi a akwa ade na eba ewe nsuo wini ma de timi stop yi eja eto bibi ma de stop yi nsuo ye mu sase nsuo bufu a ede na de stop no ni bu se o etiefo amu tie me se nsuo bufu a ede na de stop nsuo ozo ma bene onam so onsi for mai antimi si fom de baka ya recheche sem wa bone ho moden obaye na nka baye no wotene na konya so a ke yebeka ba de obetima ya ne se obefa helicopter hwe ne man no nimom ade wo mu pa wo Ghana ne se wotumi amento aba na esese mpanifo jai o pa mi free amento aba ma me we tumi o na nakufu ade we tumi o
bawo mi wo hangi entumi o Ghana politics yanga se tan dodo kwasi asem sa ene de ti o man mu tama na ya kufo do ho no na wa nya me sa mama ba no ba me sa mama nso ko ya tama na mama ho no wa nya me sa bu ba ya na nso ba me sa ensem sa ene de ti o man mu eti we den ketu o sawa udo pa benedete to o se me se de ekosua ni yehu bi dai a na yehu bi we ye ne nketwa ba na kase ya o fa we de say ba ebo no wa beboa me say ebo no wa obe no be ka na se mo bi fi no say shape no say jo we de ka wiase a wi ase me say rapture na e ba no say yakopɔ so be say wiase so do mo ngomo na no munim say dai o be nyame be say wiase o na ya agro bi no mu say agro but na ya tra so do mo ngomo wia ade bi na o mu ye bia no ade bi na o mu ye bia nyame de bufuchi ko say no ye ya tra ye buro eti nyankopɔ kwa no de aka na extra time na ye bui ye bo extra time ba ye hwe no ma bi ye yanko anim se wiase se ye ni wo yanko anim se biblia ntimento ye Ghana ye ni no he emre bi na ye hwe ya na so minim so be kai ya edu me bi na wo hwe na TV a ebi Al Jazeera no ne ade a wo se esi kro bi asase wo so da awu so me da bu ko me se dan ni si ho wo di o ti Ghana onim se bi ye bi nto ja ai dan ni si ho a wo se na him na ne koba fam ebi na bi wo se na Al Jazeera no ade a yesi e kro bi insu afa ko ni na ni nim se bi nto ya da ye bi ebi ai me de ni o wo fa me kra de me kan sei eto da bi Al Jazeera a wo hwe ye TV won mo se ensuo na sore ba ensuo na sore ba no ye ni ade ni eti ye se kuma se fo unu ye nim se nkrafo nko na enya yesu entra ho ye fefe ye se yesu entra ho ye wo kromo ba bi e ya wo na kromo sikafo akoto na hemfo atom amo no mo de si filling station u twa ma filling station bi obi esi na pa ne fe de eni mo anu no e ye no ma se ya ye entra ho se ba bi amafo asisi dan se nipa kro ni nipa le ton ma wo bola pa de na gina ho sa bola no bola he chese nso de bola abre undie me si nsu akeka bom ana mo buofu ana mo ye santi we no yensu si enya aboni di enne Ghana ha anu twa akura di panimu ata paninsu mu no ana nsam na nka fes no wokokro bi mu a enka yi bia busu si akohene etimi edan etodwan ni wakotwa me gaso me na nakosi prepe na osu echa prepe wonya ne ba bi ko me kai gaso se mo be ka na accident tasi gaso junction emire bi opinfo bi a ka bo no ma ne bayi to kwan ni ka bo ni gaso junction na me bayi to kwan afemi na na to no de ekoso no mente ase o to dwan se na minim se gaso junction isu tibikura ho me ka ho bi me nkase ase ye koye ni koyi apaye se ni o ma ekoso se honhombone a wabetena ha edi anguase ebe o man Ghana ne gaso no enfiri ho na sam jaye enna wo yi bi ade wo te abrochire onimu e wo ma koma no onimu zakura bi hwa tete no mo nyimi ye onimu de no no obi so lo se tete fo no ma jimi da bi no mo nyimi na e ba jimi bre ayi onimu de no no te se de ne yesi dan na so obi apake ne ka filling station because onya kwa mfa ne ka nwura fie ena kwa safo no ne ayi ya fa sai bantema nkohwe ba bi obefa bia wo nyirai wosi fie wo na akọ fa ha o da bi ha de ne san ka fa se won san wachi o wo ba sa fa ne se akọ agbesi because ekwa de dem na etetefo wo kokoro bi efre no wonwe nipa wo tete kuro no wo de bode ententen ene sesa so sa ahoma nto ma ba ku gina na da bi fa ko nse kaka fa no da obopek sa vie nyansa no enne yesi yakoso architect Sophia obiti baby to wade ade na baby a wotira to no yesi yenhye no ma ho nipa ne fa ho hey mampanyi mehweme ade na wodi kiosu na kwasiso no ejo kachefa ya hape oho ni be wu anase ye be yen nsuo bi wa de ma fire service fo nipa de sani se da wo ba kokoro sa de so for sticker san bo ho na men ko fo ni dio mu ho yaw e wo Ghana hapa ye kemefo na de nti ni dio mu ho yaw papa se minim so mo na e fo ma ye time plan ne wo e fo mo plan awenko wo mu san nipa ni ye mu sese se ye time plan ne dia we na e hu na de ntra
Bibu sa kwashi o. Eye kan plan de a. Ye na ye hunu. Ye bibi. Ye dream, sabi ye dream bibi. Sa hey. Nipa na nso de o. Nipa na de o mo kono. Hwe. Ye dream bibi. Sa dabi. Ene ye kwan a ni ye jam finfini kakra na obi bu sam sa. Na ne ye kwan hwa ne ye jam finfini kakra na mse dabi. Omo ye kwan abrofo no omo nyansa ne kire se ebedu mrebi se ye wo ka 100 wo a e kon wiase kon ye benya ka be 200 this a kwan ni so ebetima timfifin de ni bi e de aba be ka ho o abrofo nyansa kura wutimu a awia bra obi ko ye adwuma ne ye ka ye enne me se ye nini enwu ye kwa asa kura ye timu a an wia obi ko ye adwuma no ene ye kwan ko broche ni mu a anadu bro obi ada no ene ye kwan me wa contractor so light esisi wa de kwa ada na wonya na anado na wi obi be na kratika mu na mfifire te no na obi kwa ma pepe rush tesegana yentegere ti ko so ho kra nwa san ba fie yentegere ya ba bi amfa hwade e ko so e won kan yete ye wo na anu sha asafo kakra ti hia yen sa store no musi ye no ye si store ni si woni musa se ye hu bibi ene wo bi tete asase ton hiri bi tete asase ton o pese sika wajile kakrakai o pese o pemso ene sa betete lines tum o pese mama na be sa tete lines tum sika na wo jine kakraka na de na waye wasase so ye ni bebi ensuo fa ene ni bebi we fa iti dan ye sini sa Africa na de tie ni ye hwe sa de wo so ya obi tinka we obe ha da wo kuma sa de ntia obi tinkaye obi tidua mpo obi tikofodua wo so opikuma se dan obi awonadwom ewo ho obi awonadwom ntosi ye ton no ho yesi eyi dabi akwa bi yenko kumasi dwom na ede eye eti obi e wo ton no ma wa awonadwom no won develop da yento proninti sa yesi esua de ya yensua bibi kakra enti na make cho we amafo ka na tete nsuo ni no we ma wo bi da na start no nyese na mu na yanketenkete no mu se ensi sei na me kire se we na ye hu no me se kese pa sa beba hwe o bi da hwe e de no ofo no wo enti ya de ye hu ye se ni se ye nyai politics nsem a ya ngab we ya bai me se obi betima ka ba bia ka se unim obi betima ja ba bia tema covid mass no wo mo se na nakufu do pressure na eda ni trinyek na covid aba mi wa so ade na nakufu na de ba ye ade hwa bi do kire ene ye hu se mi hwe sie na mu se amafo bibi ketaketa wo na me se die ni wo mo se ya ye ba wo bi so betima ja so ka se do mama pressure ni trinyek ye ona de ba lo in some force Africa ba ni pa na okosi da na ye katensa aha na wo kosi da ensuo saase me ne katacho koto adan bi na nyamemfa na krensi ye to e koto asase bi maame bi na maame na di ka ko e na o se no maame mra me mpanifo no mu nkoja me na me ne katacho ko ye me pese me bokuru mo ohine din ne ye ko okuru no so ye koto nana na me nana ye wo faase ni na o so abeto asase wo ma na asase bi ato na o se ye mewe na ye opebre ana nana me ye ko ye na me se de bia no ye ade bia ho edum be bia wonkwa no na nyisu adwen eni nipa nkasa eni ye koye ya ye kwa asase ne so no wo obi a intelligent wo wiase a opesi ne ye mawo asase kwa to wo hu ya na fifi so no e ye different ho na me pem na ante na me ante dabi ye mama mi nto ontimi nsi because ye wo pebre hwe nwa na fifi so no wo say from atwetwe mfiamfia e ya asase no e nsuo 20 mi ya kacha na wo so dabi nipa na pamsuo ohene no nipa na pamsuo maame ne se meme to meti pamsuo ade maame no ye adwuma wo ani yanko pampo wani se nipa na pamsuo de ani yampampo ne nsisi da wo epono ne yampamsuo ma ne nko ade kacha maame se monto susu ampa se nyankopon edum lebi a maame suma nipa ma ne ko nsukto birim ayiri se nam se maame ha na maame de yaseda be se yi nyemo a kameto show papa ni dimension ya de ensa ya na nio se ne nsuo no eba yes papa ha na wasi da bi ba da nsuo opebre mponi e de this time obi apese okotra nkai obi apese okotra kumase ye okasa bi se nkai da okotra wanu ameki it will be a rush it okono okoha da ye nwa ba bi ayi wo de to so afato so mame hwe ne dem o se nkai da bo den nenso ma be ha ye hwede nsuo ye me wo ye nwa ba hwe ne dem
hwene dem oba besia dem awe ne ntade ene ne hwene ntade ne hwehwe na yimu sa show obobra papa say hwene dem eti de pese kanya ne se ba bia ne ha eduma bia mpa utu kwan ya na nkeboa na mmom ya ubetu kwan pa akobobra na bedu mebi na situation ni dia ena nka ya utu ogro man kan faso ozo de ope nya na asayo ti de pese kanya ne se this is a time one nipa ye wo Ghana ha yenyisu ye boss ne kakra se ade wo ya me ye beboa me ana emoa me atembidi ye beboa me eye noma bi enyankopon ne de punish yen na eni kuma se ya gese nkrafo na enya yankai ni ensesa noma bi na ukotra baby na sesa bi baby ukotra ne aka choza ha government land o ebedu me bi ebepamo time no so ni ye bi ko mu a na mo dem se gumti na nei ekomidi ye ne ye pamlo dabio ni sanity o the last boy Canada ko ayenkai wose kwaku ahadi eto abawi a no politics o abana onya adonya abano yinyina ye boa na maedai o ma ya kekere ba Ghana ha ya to abawi mama bedi so besinne MPP for betra yiso a gigi ni edina de ebuna bam saa so na MPP so betra so a na ndc so bu abam yemfa yenim de ne support aban na de we abai mama tika helicopter ohe obia no betima sisi isuo we want me see enya wo do betima ya no se better compensation no betima ya se compensation na se bomo so ni bomo ana bomo ya blanket bomo ni kraba ni rubber mo di betutu isuo gu mo na kraba sen kraba mama nka ni kraba na kraba ka ho kraba o se obi ho ni kraba ko okuta nkora anaje be no ebi ankora yi se be ko da ba bi a toilet ni ho so ati janani o nti obeko eyegum ya ma menka nsa na Morgana o anyahwe so eti de pese kan se na gbofuo beba ye be yodu noma wo be kete ya se be ye semfo nwini ya sufomfomi bo se ni achecha mamo eno ekade enka hwo ni ye besre de na meka ke nefo no me se wo betuma kodan bi bebi edan ni sinye wo be kone de red no omo paint red omo nkwa no omo red na de a stop work stop work no obi wo ho a obi na go report yo se bebi ani paint omo nkwa paint mi bebi omunya obi na go report yo se opani be obi si da wa ha na dan na de asamba ba anoma eni ntampe homa ana anwa ana anoma ko gina so na wo so fie ana ntampe homa ani achechede aye fenze nwa eka se esu na osu ni jai na dia sembeba osimintie na woteso na fie se obomofuo bi so anya nam oduru wa hu sa no mani so na tan etu oba no beto bebi antampe ho manase na hu se enwa so ne achechede na ofa na tentampe ho ma obi ama na esa bi ni no na ofa nwa achechede na tentampe ho ma na ode cheche no di kofie show sanke anomatie o mo asamwa enka hamasa o obi sidan obi akoropoto makeme boss obi akoropoto makeme ni pani bi area ho do oda ho akoropoto man nipa na bad the paint abetron stop work ubeha na de nkwache no na nipa na sidan ko kai so si na najo no si na najo ye na paint ni wo nti obi enye kuma ye kwanya hwamanfo da ye bugu nipa na so so mra wo fa paint ya wo kan sesi e nipa na akoye settlement yanke de ade foforo amefa ho wa paint ya na se na amekura na obi ka chem se omo akura na omu si no omo akura timi tro ho stop work aya na obi ani maso tuba ya najo bo won se esi okim na we mu nyina ekoso onyonko ne mpanifo te office bosome so no magipi abentu omuka abaya ntu omuka o se ko strike enen krofo bi tete office abentu omuka se ko strike musu mu fa na mu di so na mo ye mpanide no enkoye ebi ne ehu ye o nipa mi kosi da no ke na fo ntimo hu ana tampa na fo ntimo hu se dabi Ghana ese ya ju future na media de atwa no ni asem na ju future we na ese se ni se kwete sana opesi ya ni erefi ese sabi o sabi pedresa pete insuo bu ne sa ye wacha me pass asesi mi dan wacha me pass insuo ji 1000 me de dan ye dan sa na Ghana sabi ya ye say amanyo so tia se ye besre President Mama tit helicopter ni ade mama nka samjro na nse no ma ye koso ni insuo no insuo bia no bit ma stop insuo ya ye tie se se ma insuo ba ha no chesi ya ye nwe be gana ha kwa min twen because run for your life ye be ko wei hwese mama ana wo kan me is a champion man
ono kwa de se nka kwa be kwa ja no so hu enti de pese aka nya ne se o be kwa ja steps na no ge nyina ye nko gate wo insu ba sisi na ne na o de yo eja na to yi ma ye ko fa insu de bedum no but insu yi wa ne na de stop yi enti de aka nya ne se insu to be na fe na o mo kire se e be to se de weather forecaster for mo no maka o mo ka na tom enti se o mo sa fe na e be to pa ne mo so o pa insu si ya ye nka hu se o pa twam a e de na e ba insu na e ba enti ye hwe ni yi medase ebusuafo ansana case ne betena se no asem wei abrochira asem aye ka no ebi abafie ha enti no wofa enti na saa asemi meka na afi wode ho afutuo nyina afa mframam ene internet yi so de ama yenuanom ma bi ganafo a omakọware abrofo yenua ba bi a wote abrochire mimokuru no na wote abrochire wa aja woni ni kunu wonu mudidi wonu mo paanom ne ade be ma no wo yan moa be ma no yan moa yenti asem ni yewu ana yenua ba ni na akọware na wonu mo tie ti na mo ti nyina no boni ni nanso broni ni kire mu a osese oni yenua ba ga na ni be wo ba akokora no lai one ne nwo adan a watese Ghana for man no wo ne ya wo a ne ya fa wo mo agapade nyina na saade one ne nwo ene wa nya afa ne agapade nyina na me sa champo asema american die twa sister na wo a wo kire mu nyina ne se bi papa ikokoja ne nan a se aha ye tissue ne ya dia apepa ye to no wonya ne saa me say for the first time crophobica say abrofo binum agimia afi no mate ase first no bi ka chem so abrofo bi de jimia o ma jimi de a na me dwa manum ojai yenwa lo mask mu no na asefo nyina ya abrofo enya o na di we ya bonye o na ye de ne ya ye ne maka ni sei nanso issue we ya mama hunu sei abrofo ni bia jimi papa mento sebe se okogya ne na wi a se obetiti road ya pa ne to no na wakobie ne to ne de ahata wo fine na wo waso fine hwe edi kan no ba ma no yankai se oyan moa afei de wo se ja ne nan so a won pepa ne to no wa be dry fine mu wa biem no wa dry to no wa fine mu afei de sister no de ni nyina to nchen ne ye ba real life on so a wo se Ghana for man no be fa yen na one yen wo a ye be fo japade nyina sister enso so ba bi a wakọ akodi abrochira sam a ye ka no be si o fa fe no maje adi e ma ni bi wa abrochira a wo fa nye se bi o magimi o wo munya ya no mbesa o machi na enso ba bi o makọ ka no sa na chi enye sister yi die na make yi wo se nka wonya ni kromu ni bi kura nche no nya ne nkwose enso ekromo wani aba ne nso so ewo nyina na chese papa na ye no ebie ni wo oba no nso ka ho oba no nso so kwa akopa adwuma ya tuntwan na bro chiro kwa akoye kosi koda wo oba na chi enyeye wo kwa enyeye kro ne nso kasa nso so awonte ena abune ne so na ba ma wo kogane na awonte ti rompe me say enena sa asem we na magie di say ye keka se sa abrofo no bebre na agimi me first time a meji atom nie na de okoja na won titi ro me pa auto enti wofa babia asem we ye dura ye nua ba wo hunu se wo bai edie ba akwankyere na efutuo na betimi di ama no because asem we no me de me no abrochire na ya ebisa ma ya ye hiehyia mai we na Facebook ana de TikTok ana se de wotumi hie nipa wo hwe no wo camera mu ni ade wa boda wa hu ma na ya me ani na ho na ye nwa no ma ni bia timi afri Ghana akọware mema ni bia se bi se o ma adwene nya no mo ya abrofo te o mu krom ene akwa akofo ma me se champion de ebremu ansa na wo fa bem na me de asem we de ya na to de bia eboro so
Oh, there be enkoyi. Yes, yeah, yes, say you per se ya bobra say benya abochien kuna ye betimi abobra We dey wakwa aware na wie na so no ye wo bebre no tembia no ye per se ye tu kwan na ye konso so a ye per se ye kofa abrofo no na sabi broni so no eso no na mamre na so de e na sene abibifo sabi o mesameka ye dware no nya sana babifo bi so no wo mu dware ento obeya kwakofa niente se niente se me se champon okuna chi enye yie okuna ni mo enye yie ento je se aseta no ya woti wo fie ono be ma na de be aware no ne ware because menyini kwase wone ne dembo menyini sanima we say Ghana for man ye say ware ono so wone ne wo a obefre Japan ente be menyini so ne da ente di die so no obetasi din koma na so o me ye de ena ebiem so no o ma ne nya adwento o maniska ento ti mo say oba no wo ahochire mu papa ni nyinam ko say bibie no ya efa de amano na so say ne Ghana for man pension yasa ebinumu ebe fa wo mu de wo ko abrochira na ebu mi man kwase na ko fa boni se boni de o de Japan de be man say abrochira ni aba ne say e ma no timi ko so ne ya frɛ phone na kofo abafio yetimi ji be ne manyina de ma oba no because na you said to remember the cry efifio na nem be se me kire ne se sa ni ye wenima ye ne Japade no na ya ye wo ye ne be hye adaka ho ana e de be nti na wutu bata wo de wuni adwun bia se obi bra wa bre no eno na Japade na wo kwakopre e for what se be ewie se ya ye bai wo mo ya e beto mo a wo mo ye Japade kwampo no wo mo wo ja ono mo eko afa so bia ama so ama wo mo se do ya fa nse wo mo adaka ho enti abroche ko ne de se ko e se ya tu e mo ase ne hweye wo ware nso so na ya e se at least wo steady se broni o se bini o ene nante kakra ne steady no ne hu na dwen ne ko modiem ne kasa yem aseta mo ti ofie kwa no sebi o wo bel kakra wo bo kakra wo fie ana se nkomo be na mudie ana wo hu se wo ye nipa ana so no ye obi chen e se o test na wo susu ehu we se no nyina ansa na odo hu akwakowuram ne mom yenye bibifo ne se Japade nko ne yan enti yakono ya na yanwene but kan hu se wo no wo bu obi kwase ano obi no na ofa adwene Ghana fo kuro ya so na keka kira brofo no se ne yenye so ba etie ene Japade ya yepe ene de because wo muta efa wo mo so ene gani fa na chaplain take it no mra ni krom ene me de asem we de ya na so na de be nko a na de ko ware se nipa na wo so want to was answer de no wo Ghana flag be still no security ene ko ye anka ne tete wono ene na brofo do ne mama ema no enye nnemremu nye nne ebi se so ubebu no kwase a wotie nye yekwa na ya obeku minimum ma mi bia se be no otime mi ame pepa efie na ne ko ba nse ne ba be ma ba ko ena okọ abuchi ma amno fi kumawu okọ abuchi wokọ abuchi a ne je se mo kan se kan na ya omde tonto the vegetables no grocery resident there groceries enu bi ena je se reference wo ye na wa wan so wo Ghana wu a wokọ abuchi abuchi o ka kire broni se oniyi ena sebi na na yire no sebe me ka mo fa nche mi o ye fratemini ento onti eneme bi ase be ma ne kasa ye bibia twon lete sata no twon lete ne yesu sa twon kise onti bibia ase na ya sebe oba no so at that time no so no na bi kakra o ye adwuma bi kakra won sebe o twa plane ticket ena okoye na ya okoye no ena be ma ne dini ko jira baabi o dini ko tra baabi na be ma na dan fo de ka kire ne yire ni se yi boni ni se wukuru ayira ba bemme asore anopa wakra ba ni se wo ko adwuma to pie fidem ebe foka etu tei wo musa ni de musa ni hwe ma me no chese asema ye si wo ye fie ho na ya de ade na nya se ne baba ko pe so enso Nyankopɔn adoma me no o da so tiase be ye fie be mienu asemense ni na maintain nka but me sure say o fe so tiase o na ya den awade ya o mko ya anka no kure so bema ne fe oba ne fe se wo sisi because o de sika no de dey ebo ano o enti ma ya nwiri sika nko aho na abroche is not everything abroche no
say bi obi akwa bochi na wonu no obeso wo sa be ne bom ni mate na wonu omo esi so Ghana no wo ma bo bra eduru ba bi nto no wo ba ba eden ena ma bebre aka onu wo kwa bochi pa enko kura ye gua bochi a se bi ye ho so ye kokura poma ayi wo ye Ghana fo ya nyana ya se bi ni ande mameka asantufo no mu bi no ya yeku wo mo no na arewo wa anye bibia wo ni kuro o me fa no fa se bi anko na o me fa no bi anko ena wo di de no saa ne no agwako we ni sei enti na ya abrabo de wo bo a enwa bi se wo tu kwa bucha enwa bi se kwa tan mo forever oh eso pimbe wo chikakra enso se ba kwa tan no mo a obi on about 30 years on si Canada 30 years on fa hwe mada 30 years ni ma me kwa won hwe no kwa ada wo ti ase enti se ko ba ne sana na ya na ama enema ayaya geli say wo be kom no na asetse na ya wo mu no woni ba bia ya woko woni ba bia because obi an so anyi woni fie krone so on sante krone kasa na ya na no na me kane ade bi ma me bi edine ba ma aware enkofo bi o memodi wodi ba aware no yesi 14 years as 15 years ni wo wu ne ba da na so na ya sikeba tem ene ebe ne won hwe ne ba ne kora tem ma me ne abre tem was so what sikaba de bia busumi bia tem na me buske dia repo bebe on me ba ne wei was me ba ne wai wo mo so ba no no ni ade na ya ma mi se wan le chire no mi fa so fa ka se aeroplane ko ya na ya be bia ya ne ba no atie efie ho no mo mo ka se basement ansa na obetimi adu ba bia kwa just ya keji no adenti sikanti oba awari you want to 50 years so won yo it is any okay ya yo won enti ne yes you should be sikachi na amwaye ya hwe ya ye be kwa ne hwehwe won che se ewiase no se wan to obo ase wo hia onyankopon na de akọ won na boy no onim ne yema ye obi won ma wa ya se obekwa gohia na onya visa enso still awo na so ye enso bia na wo hia no ba bia ya wo tie no enso wa ye wa dwenti no wo mpa bibia ayo ena wusi ono mo so nti asem yantu abo ase no yakopon de okacho obehira wa obehira medase ha menzo so medase abusua ni nyina ne ye kai se 21st clinic wo homa obia titiri wo bia yade atete no yade ahye wo so ache atena wo so ache weda no so so ano ayenwunu edu ba bia wo ya wada woro manfa ntena fie mfa nhye wo ho na yenim dia wo chena ebekwa akọwie yade to nchen a siateka wadawro ma se wonim siateka entini ye so ye sra sia fa ye to asia besi fo nwotwom a eka ne ho ana nipa koto enye no wadawro ma 21st clinic de otimi to asia emma bio ye wo lab ye twa scan sanso so na massage nso so ye bi ai machine a eno nso so ye de hwehwe nipadua nim ehunu eho how to asia 21st clinic ye wo bi me pa chawo wo kumase na sa wo ba ye wo hwa overseas ye ne Sompa TV wo dan kromu a oboase nso eye council quarters encline domi market sunyane nkransa ne tachiman ye wo ho ji ahoma yi ne fa wo kwada na nyina bedan ye 0249 311 0249 311 311 Tago herbal mixture ne capsules die wo de no ana wo de asem Tago herbal mixture ne capsules ama meme nyina tiesi adane akwabrane fo be ma akwa esine mu pe na ese wa hye jersey number 7 wo kwoso so a si Ronaldo wunhye goal no me pa achew Tago no wadawro ma ba bi eton no tu no ko honom ne kokko pe bi wai na nkohye jersey number 7 ko ba da birijo san ko gu meme nyina ni mu ase be ma de wo se wo hurisi a wutimi pete aha Tago eba me hya no eye adupa papa wate nkasam so wo fom so ye oba na ase be ma ema ne titiru na meta agina wo mo so oba bi wo ho a wonunu no a wonsre da wo ba ye de wonsre ubusa na ase hwe me de onunu mi amensiro da bi atenka ni ho ba pa pe Tago yi bi bobo na atenka mra na ho so mesra watini asre infections ya hodo nyina Tago herbal mixture ne capsules na etu ase agi ahoma yi 0243 228 296 0243 228 296
achadie soko promo adru so me pa acha wa achadie wunyanye wo dia na kire se pomo tomato mix gino pepper and onion ena gino jollof mix no 1GB enu nti na sese ni amankoye no wuboto mo so nya da me pa acha wa na oba no aduane agiga kwakwato tomato mix yi pomo tomato mix gino pepper and onion yi bi na je gino jollof mix yi bi kwaji bi fa kwaye waduane wuye wia nto pepa na ntwene saa you phone na obehunu say numbers bi ehye pepa ni mu gu pepa ni mu saa na say wo you phone na eno ane star 844 star 99 hash star 844 star 99 hash upo ni say pe na say numbers ya hu na krade ni mu no wabo eno so ahyem ene na mafo kaya chesaman panyifo team brand new SUV munu dwan wutimidi sanso so na achade e wo ho no so bro 2.5 million Ghana cedis at time no ansa na chest freezers ansa na TV microwave no ne nkuku ede no anuane wumpe we na de ade na wo pe me pa cha opomode yes taste the love enti bomode a neto GB foods ye niama na won so so bedi yie gino hot pepper and then the powder gino hot pepper powder and I make am for the ama wa wutie mi na wo hwe me sa abrei Ediane bi wo ho de makosam timi ye na afa emu bon ebewie na emu kura ye nwono me se de de besia afra ne de wo de bi ye aduane pe emu nyonyonyonyonyo sesa wonsa gino hot pepper powder no eboa wo de ye waduane a ano oya kama MSG nim 100% natural preservative bi anso so enim enti wunya bi ebeboa nchene nso nim ebeboa opa gino hot pepper powder yes truly hard Roman father dronie apomudini Roman father dronie ahotonie Roman father dronie ayaresa mapanie wo temenka ne ma nkoye mfa ma otitritiri yo etete stroke ne honam ya omreyo atọ so a per Roman father dro Father Martin seba me shaibi sanso so na pressure ne diabetes yade ada ne kwankro me kire chronic dia Father Martin seba me shetu ase ekra ya emmabiom na won so watini anya ahoto ba bi eto nwo tu nwo ko honom na Roman father dro na buse chabam kwakwaje wo de na ahonto ji ahoma na bia na won komo bia oni mpanyifo obebo 0247 919 122 0247 919 122 RSYD no VG Studios yen na ye mfonyin ye ni ye ade bi e de camera ye bia fadan RSYD no VG Studios eji wo hwa me bia na skit ya ba wutwa bi short movies nom na podcast ne ade yi wo ye bia fu wani kire mu wo ho na wo no mo nhya da ma o set papa eniema esi ni twa ho akade nyina wo no mo wo bi sanso so na de e me fe ne say effect pa wo pe bi dia to wo sini so ama aye kra behwe no RSYD no VG Studios wonom na ya ye ni ye ye won crying Malam Abase us first Kokoko Street dia homai 0574715778 0574715778 OCP Ghana Limited yenye akuafo ho atoyen OCP Ghana Limited akuafo nyina tede na won botom nyina abo ma adentira fertilizer papa na bedwa so ba bia fertilizer ne yeton bie no wodi ekwa agrochemicals for no hodru wa se ma OCP okua ni dia na wodua eniama ebo hye form anasa ye niama ntete wo ho ni nyina OCP ebedi wakaginamu ni ama wo fertilizer no papa ebebo yo OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina no kiremu kire yen na ye ma wo ni ese ene ne fatakai se OCP fertilizers die adofonom eye papa wofa bremu e Mayancha difo Japan o Pentecost branch na ewo Aputoja na o mama nyante se ni nua aka nchinagu odifo ote for junction askwa amensha woden pa ana sama hina safa invie na bebia obi a chiao na ya yanka enche yetifo a na omotwe anumre no ya subu nanso yanko ba bia makacho se wia omasa mo ne lumba enyina ya wa ene enwa ba se wa na hwebom ma wiai donko nkosi ne no mensan mu no o de to a obenya yen enti mo bia mpa ba yo ha ne nkoyenim edo bibia se
Yaa Serwaa na wo de abetu dwana wo hu no me nya mo anwasa e ba ya che obi kura timi ne da na waka chense na no ne da no se wa ma ne krama so amefa ne bia ompene abrocha wa de ni bitimi koduru sa awo na wo de wo na wo ka de wo ni swa de wo nye ne doso obi timma ne krama ne tifi e fa na yira wawa no oyi sika no to obem because ono oba no wonim ni fie a akwanya bi na onyaye na akodu abruchire ho tie fie nye wo pe country a ye ne bri sika pa ye hu sika ni ye ni ye se pa ye Ghana enti obia timi take advantage sika edada ye te Ghana hai obi wo oba bi wo da wo ma ba ma bi fa no ono awudi ba ma nanim se ne ho oba ne hu sa no nanim ne nanim atutu ne sente wo no se ye sika pa odawsi ya bo se ne wosu enya ba ma bi na oba fa na se nani je but sika bi e bi sika bi ntima ne sa na te dia katamani agenesa eno na ye nwa ma ne bi misi wei me nyam nwanwa o kire me kwan se me hu kwan ya befa so ade nwa no beba ye kan ya wo ba no be ma bi bua ne Ghana ha eno hu broni no wato na sawra na broni hwe ye te Ghana nya kwa na mpanifo ha kan asem o mpanifo ha di asem wo mi se mema bi nye na nso du me be mpanifo trase na wuni be ma na busuum enu wo fa bi enu na na bi o fi sofo bi o fi ho ne de koto ne mu etimi kama ne ye te ase etimi solve obi problem na wa problem but abrojo de kwa wanim because corona nka obi o tim bia o ni freedom de o person o ye bia wo ye enti se wo yo ba na o te ne se wo ko ware broni ana wo broni wo social media so wo so ba ware wa kan wo so mu kuro no emra wo mu a sa mra no obi aye de wo pe abrantie bi no e broni sa na me madamfo a sebo ebibini ni nua ne bra pani owo Germany ana omo wa adwuma na broni no de tu nanim se na yira wona ne tie se ontimi settle man ho nto na wo bed ya ti asem yo entu opobia obetimi ne yira dapa ma wabusa na yira sa fedie wo yo okay ma na yira na kasa fedie afene mu sex ne wo twa ne ka eti aya na madam fo ne bra hwehwu ho kire madam fo no so yen kwa ese ka no so no ade ne tra ne kam wo se pa mu pa ai ono a be ma na ade ne tra mo kam kofie okwa no friend ne yire ne so atiase no si wo de na wo perfume mu a wunya no wo mo so mbetima ya ma ho ato na da oba ndi enkwa na wo ji na ko wonte se me bi mba chacha yisu se mikru me ne wonte me ne na mikru be me sha wonte ya ma bitimi ye ene hwa oja no ase ha nyina aye mode ya ene ono bruni no ete hall ene wayi ne drink ya wo bobo wote se ne yini ne team o team e ka che sa fidie de wo pe no nsaka wo ti abroso no wiye no a mo show mentally wiye no mo ka che nse o musa na yire nse de aye no wo ye okay ana obusa na yire na ne se afi na mahu se me yo ba bibia ti meme wo se akire sen benya mo ne mo ko de ne so mo amose de ye nye mema enkasa yen sama ba ko de kodi ajayi ebinum ani ope amate ye mu bi no sika hia yen sene sa ade no ba broni ka se majority carry the mo de se o mo ni hawo ahwa obusa na yire no no si mayoki wa pena chef wa sa ni yiri betena ana obeja no no ni wuri ya mele sana bo funi hu enti de wu ka so obi ja ne nan a na wakwacha fa ya se ne ade no ese broni ba abofo dudu na no wo ha Ghana from ma wo mu ko bathroom etimi dwari sabe mo wo ma se kama no wo bi ne de wo se oni adaje wo ko hospital ko dresika ni ayama no tio obi tie mo anyinya nanim se saa
wo koto sebe point wo koto dozen na efia na wa trase asinu ono so koto because I know man therefore koto na efia na wa to gu dasbin disposable no to eti sa no mani nyina no se wo so yo ba na se wo so wanya broni na so so okowarewa fine yan kasa abofo ni nyina abofo most of them do amuni pa abofo ni different obi ho oba wiase expensive things in kwan water abofo ebi do amuni and obi ho ma sabi ye kan obi ye wotie ne beka se hwe me sister on de na ware ko wa de abo wa mafia ye de ewo abofo ni omina na mo dodo na obi okọ na dua na wo di kura na wo de ma kura no tisi wotete shogu manza no de abrew na so na mo pa ya na ye koye de enko na wo se ga na mama nka sembi ye wo kala ga na ye ni je ho pa kala be ni je ho koko na ni pan kan kure ya na tia na black is beauty oya mboa eya no kure ye kan sa na nsu ye mu no kala ye ni je ho pa nti obi wo ne bana so ye kokko ahwe de we ya amafo ni ko akwala no wo do pa study sadi wo fa abusu afo ano kure obi wu ba the phone lines no beto obi wu ba na ko ayo akosua jajaja baby wa no we de buoni o na say ye Ghana for ye racist oh me si Ghana me say adidi yetim yanye hu ni obi te Ghana wote brofo pa enso ose wa ye proud se obeka ne kurom twi kasa obi na no so woka twi ya pe nipa nim se wote brofo bo woka twi ya pe ne nipa besire no ye hwe se woka twi show eti Ghana yen kasa no yenye hu ni na kasa bempre aduaso obi mo apema pese esi wo entwie puto nsu se bempre mfa ko bi ntwim ne wo jesi wo no akoto fried rice ya tu ya no ma to atwene enti ya ne mema no ye be fa ma ne kwa abrochira ye yetuntum to mo fa ye nya hwe because mo nim se abrofo ne kro no mo ko ye ya cheche kro ne ho no kama no nim se sa na okofa na wonu so ni fi ye be chechera ma no enti wo bibi ne de wonu mo maame de tuma gwa bone na wo Ghana wura no mse be previous ebi mo tigato eti wono adum bi kwa na wo abere nti wo nim se wono kwa wo koso kwa wo kwa na ne mani bua ba se wunuanom eti wo fa wo nya hwe eti ni kunu a obefa ne kwa no wonfa na nya hwe eti sa na ete dia obekọ adwumam boss no wo adwumam buroni na wo ye boss no waka bibi a kire no eti wo bafia na kwa ye hwepe kokoro no enipa mienza dia emwa na nkwala emma kwa do mo nka ye ntusu mema na dabi emwa na emwa enti sa na akoye na we say ntwa no wo fa na no mi hwe TV ya se anoma bi abrochire anoma bi akasoro yes a fire service for the ba si wona kikiri ya kobwa no mo ba bene pa na wunnim na twetwa o manama eno kwa kokoto obekọ ya fe de ye ya no ma wie ya promofo nyina e bob sam say maka chosa abrochire bench esi abrochire na kudu esi abrochire wa hoto cha kudu esi yi due esi abrochire ni omo wa hoto cha ni esi yi kama ya wa abrochire omo wa hoto cha hankraman so what ya say fish obi fish pond ana say poda abrochire no asikafo no ko restaurant aduane na always no makoto no mo de ama helicopter no mo tu nwane ne gumse da be ya fish ne benya aduane adi aha obi ne krama kwafuom ye fre na ensu nyame ye wakwachi akrante ne ensu no kro so mfa ma no tamanye nkwa ne da yeso eti se wo be fa o yire kwa buruchire agye mako ne kaisa baby na mtiateche bim kwasi ne be fa me kwa buruchire ntino eni kwa se me kwasi sa eti ototo na se wode na nya tonkora kwa wosan de amam enne dodo sen eti se wo kwa buruchire na se wo be fa oba kwa enye se me fa oba nko bakana fo oba be fa na ko na babo awo eno be ne wo hu nyankopon je de ne ko tisi de ne ko chacha tisadi we obi se trasne study oba no da bi o obi bet study oba oye jata but oba dan wo gan wo betimi study ni ba nipa bie ni wo bia betimi aya ma me ka sam cho se yeti kromo yeti dan wayi ade ye se wo show nipa we nipa ti me ni wo kasa me sere ba mitim de wo mu nim
eti ni pese wo so bes obi se me study no me na yen study ho sa word ni jai obi ye pataku ba o study no be dan ho dwan afiko be dan ho dwan won na wo ye professor ko fa pataku study obi 12 years be si no nya hu ni church ase ati se e ma su ni pasu ayeti wiaso eti se wo bolud wo pe 6 wo be na wo se 6 na eba sa ni wiase ne ti o enu nti ni be bia no ya na edu me bia ye nuanom ye nhwe me se ye kala no ye black beauty na ye ka no ye ka ne ya no enti nwe bi kowo ewe sebi kononwo ana afijase na wo ti kome na akore na wo pisi fia bedu kumasa ezo mane hwe ni nuanom jajaja kora wo no buro ni se fita hwe o no etuntum so e ka no etuntum o wawo akoso awo akora no akora ndo so de ne kala ye nka ne kala ne ko weni wi abrofo so woni ko akora ni wi egu na chi se buroni eti no ma bi ho no mo a ye hwe ye no ma bi na me se wisu boss wuti wi se me se wisu wadwen ne se ade we bebo na mpa obi be fama kwa abroche nipa me ne nsam keka na wo kana wodi ni kodu a our country obi koye adwuma ho ko no nka ne pese wo ko obi da dada because nipa ko no de akobo ano wetima besi boss quarters bi nti oba no zakosu a me pese me sesa lafi ye nko wan kasa ne du me bi ye nti ye show kakra at least do maybe I show ni kasa wo do maybe ko fro ka akwa bi primu se ka wo memfo but asonde ya ne yin eti wiase na nam wo hu wiase asetra se wo nam wa no ana wakoto amenem eti ode ne koye no wakoto ne mankrofo bi arafo ibi na da ba ko ye se mo nkom na da ko bi ye fiji esu nya nipa nam negum aha ko so nko arafo so mo wo ete se be se ha ne hwan wo ye den wo ko ya ton wo wi na de kumi ne se papa ne fa na ne mema man so abefa no papa ne fa na ne mema because ohono adwama abo ne so yize o India no na dade wo du ba bi kwa na se de yi ye fensa na India ye de bibisi wo no ma wa spy obi anwale wa to wo nya ba ma bi amane mfa woda ito to no ba hita na no so ko ye na so ye chewa ayasam etwamuti enti Ghana emra bia na yeso enti wutu na ma bibi mehye so saa enko saa situation nim boni bi okura ne sekwa wontwitwi obi ho ma sabu obedidi a ofoke okura na no ma oyew mini buoni bia ofoke buoni bibini ba de wo ye wo hye no otete so gu so bunte se wonya sabe aboa bi na wona na ida because we atu awuka we also as a me fetish no kwase akeka sei unya kwasi so ha kwasi no beda wo krokro wo so wo botre ehsusomu e kansem papa kire wo se wo mpe wo kodu abro wo sika afa na wo fawa ebi mu kwa wo se sika na da ma mfa wo tokura na me fa sika ne ma wo beje yenwa no mo fra broche ba most of them ne kwa no meka yesi de bomofo ko hu mo ko hu no se ni nya no beka me se ne kwa no meka obi wo ho no mu a situation wo mo na edin madika katifo ntenie. Don't get me wrong, say, Messi Omina, Obisha Wibuni, and make your man, Matini Aka nipa bebre o mawara brofo if you are there. But do nano, and woman or from anya some ketwa. It will the woman say, Nana Maya 9 or Maya Jane. Which you meet a bit Majani. Maybe not question of Mungumura. Yes, you watch it. Adiana Wajano. Oh, Jawakono. Ya ne du medu ase medu fifi ene sa na ete mepema komanim de waye mi de menya bibia mfi mo wabu mu kwase unsu wu abrofo yin sa o wono do de ya from day one and one o de ya sa we fi time wa waste me time o waste time akwa hin jane na wo ka se mi se nsuo no obi de nsuo de no ma kwa jama ne fa nko sa na te etu ko situation bi yenua no akọ sa situation no on paw na chi eno man ka chi sa o wonai abroche kwa na arafon country ni kwa na ye to wo fa no o mu dwane de bia wonwane enfi ho because country bia no dwane be sa ha ne etafo a unhye bibini so no e na dwe so person fifi obedwane ya mete o pa me ntoto pumu asesi a me se medwane a mehu kwa me fa so medwane enti mo on tell kase because me fa corporate nye country a wo fa ka nkoko station wo godu nkoko ye fa process man san wadi wo eti say wo bu shopani bi na wo kasa na wo ka bu shopani ti ma o maji wo this is the time I want kasa for what na ye fa nya di suama ye nuanom ma ene ye mama nom ka
kind of ba wo be fa na kono nyanyam bia no Ghana ha na na netene ne nkasa yem na boa obebu ane ne te Ghana ne kasa na kwa wisika man na wo kasa kyewa na bon obuafu obebu ho no a the way ya nsem hu ne nsem o keka kyerɛ kwa wodwe ho a wonte ase wei wo kwa abrocha be fa wo yakɔ mami bi ni kuru kwa abrocha wo sende ni sika boso me bia no se a mama fa me wife nso nko na obefa oba ande ne koe na omote abrocha asoro na bema no ekɔ adwuma na oba ne fato no se kire ai no steps ne so no so sorry a obekire ne so se wo abrofo na omo ne bafo no na omwe no sa de wuye de ene se ye keka ho bom na obaye tua ne ka kakra man ana omo start keka omo nsa senti se omo ya na wotwe no omo keka omo nsa no omo de ama no eti oye ye sa na otifie no se won se wote gane kurusika no de me se de kakra no ye ne kro eboso ti afedi wa ya hanta we ne kro no so wanya kakra edu me bi asika wo pani pasu ban ahwa mane tumi bi time a waye comfort sa mane tumi bi eti okohu sa no na nei waso ne kro no so edu me bi a ma wote ya no de wo ye wo ba nanka ye okay o wo mane ba bi atena woni ne kasa good wo sex ne good na dua no di bona ba so nanso kasa fi na nu ba wo no time so be ma wonya ba bi sisa and trust sa oba no be fa na ko mane ntra ya o say tasa me ba enema ye be wono ma bi ho ye bi sa sia ya wo to se sia oba ne be ma o matu kwan hwa na be fa ni nyonko pa hwa ne ta be fa ni nyonko kwan wan enema mo enso mama ne ye ko e ma no ko wie binom na seven pregnant ni mo bi o te ga na ne wa ye ko winse ni ne yire na me ye de ne bae ono so na be fa be ma ne ko because kroni ye ma dia enya ma nya nya timi na no ma mi nyira bi fa ye ba fa America ba na ko ye fie pa be ma no sia oba ne tim ye one na wo miensa na wo sister na ka be ma na sempa se ekwanya na yire de ne fa so be ma no wo sika bruta nso ye de se ade bia oba ne pa bia no oye ma no but akọ ye se oba no etima bagana de nsa akọkọ be ma na bufa fo se woja adanya chese wo twa koti be de ho na ama nikunu no nanso mo ba emfa abroche na em se nya group na ehwu bia be ade chese me say me a nwa ba ma bi me yiri di bi ye no be fa ba yi ko ye hu se be duro ba ne timi tutu ne mesh no atete ono atare no akọ report si e meche no entum ya na bibi ai asema tiefo vanjeme ye ne yati kumase ya ye ntamfum no ma study sade no me ka asema be si asem so ye ne yati kumase ya na wo mo tenkran na kro kesiem se sunwan ne kumase nkran no ne kro big ai no ye ntamfum ade na mmom sebe do fri kro kitwom ya no ma bi wo hu bi da no wo ba da hwede wo si fum ade ya ne ati kroma sebe mpraduasa sebe obi ba sesia no pesi ehu se ye wono no ano ene woga ba ye ne sa no man ya tra ho enti de me ka pese me ka kosi ni se eno ma bi aboba ne ti ewo hu bi da no se wo kodu wo be fara kodu America na Germany a o fun no ma ntu de wo be ka cheni bi anu wa dai ofa otie because they won no so nya bi te beta ye ne ha sebe sa burochire wadi di awie na Ghana ha hira be yin chance na ko wurum ni we busa hani me fa nsuo nsi usu bi hiti nsuo ma ne ade abrocho be no ko bi so ba sa ito no so susu se ati na ho de o nti mu so ebi ko oba no kwa wo adwuma wo yam no adwuma no mo bo nza ho ai dodo na obi wo ko na sebe na yire chi se weekend ene kwa nyam na pata bo so no de ai pata mbia ka ho ai nese okobo ho na overtime aka ho iti sa Sunday ni ko be chefia mo wo yire na wo ne na da no wa pe dog bia bo no kura wu no iti sa time no oba no wo we kura bia boss bi ono wanya wo adwuma mo wo na adwuma no kura nyam ya pata wo adwuma mo wo bo adwuma no na ono so de e bo dogi e ma sa ai no iti wo be ma no wo de wo susu so yire ko adwuma eti sata me mama ka sembi woni oba te na oba be ma foforo de ne ho ka ne pe wo be ma na oto dada no omu bi ofa wo hwi bi enye se na adwuma be se emu dabi chese woni o yire te at the moment ya be ma foforo be hu na dagem okọ no be ma foforo abon no wo opekun na otifi no omu bi ti nya se wadwuma mu na be se dabi
obi o sebe obabi o ni kun eye de opese o wiase bia bi he falai wato bia ma no ka bia wato bia ma nanso eni nature o ye ni wienye ne se be ma na hia no eti se wokọ na be ma bi fana wo kasa na o kasa kire no de wo ye no de wokọ abonto wakonya more than that so ta se to wonfa onya we enu de yenya no mo ne kodu abroche America no mo ne sa abroche country no so a na wo na wo me fa no ba ye de daw fam at the moment aba be fa na kopre me se maako and the respect is mikunu na nka me nse na me mfata na be me na aboa me ne de mi hu akwasi obi okroti bu nkotodwe no adani ku ase ana wo ba Ghana okọ na busua pe no fe ni nwane maame mo maame madaruma mo na mi ku ase na de emu hu ni hei eyi wono enye ono anke ye na me na aye fe ma do do se na esa de no she wenya ma do do se obo wada pa akura e de me pesa na kan nyanza yai ye nya ma no mo nam social media ni ade ye hu broni ye hu be ma kokko ni ade no edu ma bi atuntum so ye o ye tie ye broni be di ma bi wa ha ko oyo mo papa he kwa no anam so we we ya sebem producer we wo fon we but na sika ekuta na do so ntino show wono mo kasa o mo mrew ba ha brono a wote so ba oba bi ato anka 1 minute sebem ka one ne betra se na nka ma wale ha oba yu sa titiro a confirm nsa oba yu sa fe na nfofo mo ma ba yu enu kwa nyame abata unzanya nanso broni bae kasa nketenkete bi no no mekan hi na wagina ho sa camera so kwasi asem sa no akwa yi wo mu akwa ba ku bia na otene so wo yesi am ye wagini o so hu ti de me pesa me kan na ne se every time and now bako suku bi ni atobo nkatwi yan kan speak English nkatwi na no me ba school awoko oba me duro se me ma no ya no mo sere me o ai me baba no enne kura wasere me baako e ko ji buku bi no kan na mantini na me ko ka ai da da dia ho ko school mo na ko busa da handa bi an katwiwa na mtina menya dai wona na menya di usika sa ada baba to me ko fu na me ko da na me baba to school yesi won katwi na no players ye o mo boboyi asikafu a wo mu sika heavy ye mu interview o mu krom kasa no mo kan do obi ansiro ye nti ye o but masa moja nko ja onkatwi ye beka to so ye na ifo na tete ye British na tete ye ko re sa de no menika so wo se masi mu gina ho no mo ka bro what ye da so tiase o ka ni krom so sika tam nanso how come my captain ko gina ho no nka ni twi ni krom kasa ye besta no ye nya nkasa ye mpa ye kala ye mpa ye duane ye mpa ye bia ye mpa ye eto mu ko no mu ko tomu a afena okotoreta ukun obi okotoreta me se mitu ya me kotoreta me bibia ya me twa meto buta na ezuo no me anam toye so tiase because me pesa no ma no me twa meto kama na bonse why okay and be me bu asebe be we when boxer shorts matter to na be ne no matetete mu me pesa no ma no etime me ye me clean me hu ekura me se twa meto ka ho me fie oba buta ho so tiase o si wo mpe na wo pe de obekoto to de ne to ba ho fine mu ama na chenchene ko fai ye kwasi asem de obi mu hu bi o ese wo bi ho ko na wotimi ma sebo da ho na wono ti akonwa na wakacha ne kan ma se o me fokyo na oto na ohwo na sika da ho dollars ne bet bom na da ho mane nya ono fa o fa me da se ti dan pesa me kan nya ne se wanka se wa ma de kuta wa nsombo ama wa obi ba baje akosum ne se bosum na ye papa ma no ti Ghana fo mo da homa ye ka du me be nya gobi ne yedi ne ho ye kasa se ne ya ne abre especially nyama ya me de bia me kam so oba wo se ya ya wo oba wo ba wiase na wo se ya ya it yan share life ye be mo be so mu ne se wo hwe ne se be no oba bo wa emfa wo ne na bro kire emfa wo ene se benefia wo enne obi e pese mi kun e papa ni o mi kun papa wo stores wa mi kun papa o dan wa enya no bisa se wo kun so de no wa na wo bo na manya de ya wo bo na manya de enti ye be sere yentutu ye ho fosa na muntie bi mon kaza asabe obi de na sema mafuo na be ma na ye mi sei na me atabs me ko efie na mitiete sa no manam se na wale na munu nya because de bia mi kwa mi sei de bia me da mi sei na munu nya no bia ntwa ne ba bia nya ya de ni fa na net da se bo aso adako sanete bibi besi eti mi nya ye ho fa ncheche nya su gwa so dem
eti we betuma ye sani eti we besre yen kasa yemmu ye de yewo yen respect de yewo eti nya ba no nyame man na o man adwen on pe kwan obefa so a eden obedwane because say we busu apani be yeye unye bu han ho den se de wo de se budo wo be yeye because abrochire enya han nkoko ena wakotwa ticket akọ process it is a bibi here so obede na obusu ani bi aba into one fan way ne mo wan so bibi nto no so no wo hwehwe bibi fi mu se unya be ma wo ha sabu pete se ka kire na ka kire so mo no dadawa o na make us na bo asema na waka no ana asema waka no wasa adwuma no be ma ne ho se be ma ne ho fa ade wa ye re manya test bebe se kwa kusa ye se mo ho fa de mo de be me se me de mo nya fe mo mu ne no mo nya fe me ho na fe nti unya ka kire mo ne nya ya tie ya ma ni sase ho anwan ye munya wo mo saa ne se wo so ne ho fe re ya ma me ka se mi jiro wo ye be ma unya oba ne ho fe oba oni maduane ye oba sebe o ya de o sex mu oba sebe obosi bibia no wo ye net ne ho hwam na nu mu hwam package no fa wo ko fa free o obi ho me machete bibi oba unya saa oba no na se wa anko heaven kwa na eye e wo kwa bi so sai nipa no wa chia kwa na o do ko heaven mu saa na mpesa me kire to wa anko kwa nya onu abedo anu ado be ko heaven na mo so oba wi sadi na wusi wona e ba ine mu ya bai na wudi ni etwa da pa nya de hia ni hu me so nya de hia ni ya hwe wafo ni esu mu kuma awade we ube wuntam yemum awade akaw ye twa putonsu na ko bi da so na ye krokro akwa bi we TikTok e friend osua ni me pena sem se wokona ne ma ekwa yi a ekosiku oboba championship na pe ni watwa se muni owia ni wakojo mo kwan no moko oyi woke emwa na obobi din ne ko obi de senfo se apra ne yi so just akokono ni ade na wakotu domo na wo twa putonsu na ne ma no so hwe ne yire omani jeje omo ba ku bi on your so camera na wo so on TikTok o fa hu ye on zo ani wo so video ni bi on my phone so na kwa am me bet na busa ne se ade barakete chi a wo waduma wasifie wo ha wo fa wonka bi hye wonam app yi so a bo so waso camera wey me ma mi yi papa yi no barakete na me hunu mu so sio ni sio say social media obi aso don so create ni de David na wo shoe sa de so no create ni na Ghana fo ni bi so busa se aden eno na oni odi nya yi no o don ti ase o baba bebi sa aden na wo de ko ye busa sa aden so se hwe musi mi ni madwuma nie mi fi a mesie mi a media na so eya me ya se mi ni no mesie wu ono krente se but eno so won te nase but wo ono no ni ntia na ne maame wo su ni maame enti ya de wo mi se obi ti fie kama hu bi tie hu bi ni hu bi entira anu mama hu ka won te asema me kan na wonya bi ga wo siri se na won ti ase a wo siri enti ya wo kwa ahojo kroma bra da ba bi head top ni adade da na esisi ono wo be ko ba bi tim ko ha mane a wonya ni kurukura nsre ena ono so wasere bi ko ha mane a ma bi tifia efe ma bi dakam obu ho a ni kura danfo so ye ne fun sa obu wo kwa na mese wo fie no ote se niku aben pepem na gate boy ko bie gate na ono oba no nyam hye kura nsa ba obi so ti fie enkoye ba ne kuntu kwan a na obegya gate etwa na ani me etwa wo hwe ba ma ni niska so abochi ni suya spice ya obegye dia ya se no wanti ya se a ya se ntam on che ya se ma na nya wakono da aya den de na so ti ya se a ya se becha obecha ya se ma aniji aba de pese ka se nya aba no onu ansole waka onwane na de wanya bia na wajja no bia ne no makropa na odwane no begya no mo wonko na situation no namu no ahwe a edi wuo na bebere no wo family da say yanko phone lines na so na say de aye no say Ghana for man ye betu ye hofo Ghana for man ye ntu ye hofo enya broni bia ye hu na ba fu ntintan fidie ne so ena ye nipa obroni bi wo ho a wo no so afro video call so wote ne krom na dam oyare dam yade enti say no wato wo color TV a wo kwakwa de black and white
Ebusua ne no wate bi awie yi. Wada woroma. Enkoya nkwa na ate ho pe baabi nefa. Ahoma ne ne eje yi. Na bra nkomo we mu na nkomo we no chese. Eye sini na mehwe ya anka meka akire di otworo sini ne se oye creative. But obi fie na nkwase asem we kra de ne sei. Se be ma akogya ne na broni be ma akone awie wan pepa ne to. Wa fe ne to de akire fine se enwo. Ya me de asem kra. Ya fi ba ko bi. Me hwe ba ko bi on. Ono oba na da bibini ba o. Ogya ne na kra gu nanum. Bepe inam da be cho se ba onum na minya onanum. Sika da ho. Hwe ade abrofo no ebi mo ye yenwa ma no no. Enya Ghana nko. Nya Ghana ma nko. African for man. Ade abrofo ni bi ye wo mo no bu am se wo se ba wonu na minya nya menanum na me mfa sai sika ima always boni per challenge or per chacha boni per chacha on fa so di sika beto so se e bi 20 billion me pese bi yese ma me nya na fa boni sa na boni tie eti ye hwe ni ye na sika no nsa beka but one way ya wuni nje nsusu aso na wa se oda no obi gya ne na gu anum wo beche unche yo ahomani ni eje ai na brem 0548931931 0551931931 0548931931 0551931931 fa birthday ne to so en so hwe Matthias mayenkwa ahomani so mra. Hello, good afternoon. Yera me pa cho mi entie we. Yo. Mamoni yes. Sompa Ami. Na Sompa Sompa se Sambrana yem Jesus emwe yeni yehu ne ekoni ne eba. Yekinya da ya so. Etrese. Ande we amukai. In fact, yen nyamman man kasano. You are a deliberate so much. You are too long too. The Mekai said, a sort of the democracy. Now, oh, yeah, what's your for it? Well, what matter is free. Emma, what see I was saying? Now, it's better to say, never brother, Mokasasim. Come to the point in a sword, or move flow. No, I'm not about what answer. No, I'm on my man about some power. Come, as a body was amazing, or become. Remember, become the prison, become coming down. Some one guy was in the resort. I'm not the coming down for the tea, or putting a morning conversation today. Come there, what do you think? The good teaching from cup, a place of food. What do you mean? Every one will come on. Now, I don't want to come to watch you sticker. Now, one player has all power here. What is a carpenter? Now, I work at the book. Now, wow. I should see a book of what you know. I was so far coming to you, no come with you from home. Ah, we are moving. Yeah. Wow. I'm a queen of you, Francasano. Yeah, we are with you. Because they can't make us a one. The other. Yo, me that say. Hello, good afternoon. Kafra. Hello, good afternoon. Oh, Kafra. 0548931931. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira me pacho Adam me pacho mi entiewe. Pacho asoma mo dia be de ne da no te papa Valentine ti wala ne faze mi ti mo. Yeah, that's it. Na asoma mo kano ya papa. Na maybe me anti ma if outside by. Na Baku, Ekache, Mini, I say, Oko, Jan, and I was in the better for no money. And sound fun to say. It is a cry. It's a young manager. No,
and it's all that kind of credible. So when you be brave, you could pay for me a while in the other. The other one say, I put some of the money I know. Yo, men so me da se pa 0548931931 0551931931. Hello, good afternoon. Yes, Ramo. O fra na watron ho de afra fidie no ho de amaye na nkomo no atimi aye de na nya saa de ya na ya so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. You me pa Hello. Me pa cho wo so ye tie o. Ya eja. Say na eba ne sa otie ne ho. You ni free so eba ne sa otie ne ho. 0548931931 0551931931 ene de akwa so no eno no. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. You run me pacho me ntie we. Mr. Martin program we about I say me ba come see more you know sure say yeah, ba so enche kra obehu yen so why. Okay, ya me dem wasi ejuma mu ye ne mojuma na nyum na ya to Fridays na ya tai da to ba na ye mete nya me adoma me de bebre o ya wada Friday afofida Friday holiday I 1st July sa de be na 30th me pacho omo de akọ Friday enti na ese nyame adoma ya wada me de bebre mo senia mahwira simu no ya ade di ayiro abusuafo ye ntwa birthday na ye nwa ba mai di na wo da friend Julius Dankwa na we di Sompa ye nsusu ye die nie ye som papa no ne nsu ye equality people a celebrate won enti ye wura Julius Dankwa Ewrade enhraw Sompa team ni nyina ene Sompa Nkomo team ni nyina na ya agina mu a ye wish you happy birthday ene de ese jiwani a na nsoso wada ma memfrizi Ewrade emie bi odompono ankasa mfanto wani na abrabo no bibia enye kama emfa emma yeguso a ye kai wo se sensem bi tete wupo bi ne na che bibi hawo obi age wade ne de nso chenchina atwa memfa ma wa henham to ye onkun a wo free production line na ye behwe. Hello, good afternoon. Okay. Dr. Manu Ejuma dawasi bebre. Yo production the bema why? Yo. Ti offer number no the amount. Me pacho production line a offer yen so a ubenya yen enie 0 production line away 0509 438 507 0509 438 507 obi edo fa kwan fun bi so a ana uhia nsem bi mu adwenkyera fre number yi na yenhwewo ne emwa na wunti na ye wa ha 0509 438 484 0509 438 484 ana say 0509 438 507